Mu masaha yo muri iki gitondo cya tariki ya 19 z'ukwezi kwa kane 2021, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri idasanzwe iri butangarizwemo uruhare rw'ubutegetsi rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni raporo yitwa A Foreseeable Genocide, the Law of the French Government in Connection with the Genocide against the Tutsi. Muri nama haratangazwa raporo yakozwe n'impuguke zo mu Rwanda yerekana uruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ya raporo kandi yatunganyijwe n'ikigo gitunganya by'amategeko cyitwa Levi Firestone Musée kiyoborwa na Bob F. Musée. Kiriya kigo kikaba giherereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi raporo isohotse mu gihe nta gihe kinini gishize Ubufaransa nabwo butangaje indi raporo ivuga ko kiriya gihugu cyagize uruhare ruteye inkeke muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umunyamateka Vincent Duclercq niwe wagejeje iriya raporo ya page 1000 kuri Perezida Paul Kagame ubwo yarari mu Rwanda aguhera ku itariki ya 7 Mata 2021. Iyi raporo y'abashakashatsi mu mateka ku ruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi yagaragaje ko iki gihugu cyagize uruhare rukomeye cyane kandi ntagereranywa mu mateka ashaririye u Rwanda rwanyuzemo yagejejwe ku kwicwa kw'Abatutsi barenga miliyoni imwe mu mwaka w'1994. Iyi raporo yamuritswe mu bihe bishize nyuma y'imyaka igera kuri 2 itsinda ry'abanyamateka 13 riri gucukumbura ibikubiye mu nyandiko zitari zigeze zishyirwa ahagaragara zigaragaza amateka y'u Rwanda n'Ubufaransa hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'1994. Yamurikiwe Perezida Emmanuel Macron hari ku munsi wo kwa gatanu, dore ko ari nawe rero washyizeho komisiyo yayikoze. Ni raporo ya page 1222 yitiriwe Commission Duclercq kuko wari uyikuriye ari Professeur Vincent Duclercq. Umwanzuro wayo isobanura ko Ubufaransa bwari buyobowe na François Mitterrand bwananiwe kugira icyo bukora mu guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo inyandiko zose zireba u Rwanda n'Ubufaransa hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'1994 abashakashatsi babashije kuzinyuzamo amaso, kuko muri raporo yabo basobanura ko hari zimwe zabuze. Ati bishoboka ko zaba zarimuriwe mu bubiko rusange, cyo kimwe nuko hari izindi batabashije kubona kuko ngo bishoboka ko zitashyizwe mu bubiko. Iyi raporo isobanura ko umubano mu bya gisirikare n'imishinga y'iterambere Ubufaransa bwagiranaga n'u Rwanda watangiye gushinga imizi mu myaka y'1970 ugenda urushaho gufata indi ntera cyane cyane guhera mu Kwakira mu mwaka w'1990 ubwo FPR yatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu. Kuva icyo gihe ngo Ubufaransa bwatangiye gushyiraho politike zitandukanye zireba u Rwanda, zimwe zivuguruzanya. Ikomeza igaragaza ko nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Ubufaransa bwihutiye gucyura abaturage babwo bunita ku guhungisha umuryango w'umugore wa Habyarimana. Ati Ubufaransa bwishe ijisho ku byabaga mu Rwanda. Ku ruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi, iyi raporo haraho igira iti Ubufaransa bwaba bwaragize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Aha turashaka kuvuga ubushake bwo kwiyunga ku bikorwa bya Jenoside. Ati nta kintu na kimwe mu nyandiko twasuzumye zari mu bubiko kibigaragaza. Abashakashatsi kandi bagaragaza ko uruhare rw'Ubufaransa muri Jenoside rushingiye ku myitwarire ya politike yabwo idahwitse yo gukomeza kwica ijisho mu gushyigikira ubutegetsi buronda ubwoko, bwamunzwe na ruswa kandi bwimakaje ubugizi bwa nabi. Iti abayobozi bumvaga ko Perezida Habyarimana ashobora kugeza igihugu kuri demokarasi n'amahoro. Nyuma kandi yo kubona ko amacakubiri ari gukaza umurego mu Rwanda, raporo igaragaza ko nta kintu, nta politike n'imwe Ubufaransa bwigeze bushyiraho igamije gufasha mu kurwanya ubuhezanguni bw'Abahutu no kurwanya irondamoko igihugu cyari cyarimakaje. Raporo inenga abayobozi b'Ubufaransa bari barangajwe imbere na Perezida François Mitterrand kubwo kwimakaza politike yagaragazaga Habyarimana nk'umuhutu uhanganye n'umwanzi w'ingabo ziturutse mu gihugu cya Uganda. Bashingiye kuri ingingo abashakashatsi muri raporo yabo bagize bati ubushakashatsi bwagaragaje uruhare rukomeye kandi ndagereranywa ati ndengakamere. Raporo ariko yabererekeye Operation Turquoise. Abasirikare b'Ubufaransa bakunze gushinjwa ko bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi binyuze mu kuba ikiraro cyambukije benshi cyane mu ngabo za leta zayikoraga, cyo kimwe n'izindi nterahamwe zikabasha guhungira muri Zaire. Komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG muri 2016 yakoze urutonde rw'abasirikare b'Abafaransa baba abari imbere mu Rwanda mu mwaka w'1994 n'abari i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, igaragaza uruhare buri umwe yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi raporo mu myanzuro yayo
yagumye ku murongo n'ubundi usanzwe Ubufaransa bwafashe bw'uko nta mabi yakozwe muri operasiyo Turquoise, ahubwo ko yari igamije kurokora abatutsi bicwaga. Igaragaza ko ingabo zagiye muri iyi operasiyo zoherejwe imburagihe, ndetse ko ku ikubitiro hari urujijo ku nshingano zahabwaga, bituma misiyo yazo itabasha kurokora ibihumbi by'abatutsi. Igira iti amahano yabaye mu Rwanda yasize ashegeshe igihugu n'insinzwi ku Bufaransa. Ibyabaga mu Rwanda, raporo ivuga ko byakirwaga mu buryo butandukanyije n'abaminisitiri, abagize inteko ishinga amategeko, abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu ndetse n'abahanga. Ati ku buryo bamwe byabaga bitabashishikaje cyangwa se batabyitayeho. U Rwanda narwo rero mu by'ukuri itangazo icyo gihe ryahise rishyirwa ahagaragara. Guverinoma y'u Rwanda nyuma y'uko iyi raporo ishyizwe hanze yavugaga ko yakiriye neza ndetse igaragaza intambwe ikomeye cyane mu kumva mu buryo bumwe uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Rigira riti raporo y'iperereza yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'u Rwanda muri 2017 nayo izashyirwa hanze mu byumweru bibiri biri imbere. Ati byitezwe ko mu by'ukuri ibizayivamo bizuzuzanya n'ibya komisiyo Declaire. Bidatinze umufaransa w'umuhanga mu by'amateka Professeur Vincent Declaire wayoboye komisiyo yakoze icukumbura ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi yashyikirije Perezida Paul Kagame raporo y'ibyayivugiwemo. Perezida Kagame yakiriye Professeur Vincent Declaire muri village Urugwiro hari ku itariki ya 9 Mata 2021. Professeur Vincent Declaire wageze mu Rwanda ku itariki ya 7 Mata 2021 yagiranye ibiganiro byihariye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Yari aherekejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta n'ubutabera, akaba n'intumwa nkuru ya Leta Johnson Businge. Uyu muhanga mu by'amateka yavuze ko yashimye gushyikiriza Perezida Paul Kagame raporo ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside. Yagize ati wakoze cyane ku bushake bwo kwakira raporo, ati ni wowe yagenewe. Vincent Declaire yavuze ko raporo yabo ishingiye ku nyandiko babonye ku Rwanda mbere no mu gihe cya jenoside, ariko zikaba zaranafunguriwe abantu bose. Uyu mushakashatsi yabwiye itangazamakuru ko mu byo babonye bishimangira ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi, yabikuraho urujijo aho kubavuga ko habaye jenoside ebyiri. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta icyo gihe yavuze ko raporo Declaire yerekana ubutwari Perezida Macron yagize kugira ngo ikorwe. Yagize ati raporo yerekanye ibintu byinshi cyane, yerekanye uruhare rutaziguye rw'abayobozi b'Abafaransa muri kiriya gihe mu mateka y'igihugu cyacu, by'umwihariko kuva mwaka wa 1990 kugeza mwaka wa 1994. Ni raporo ikomeye ku mibanire y'ibihugu byombi, ati kuko imibanire yubakiye ku kumenya amateka no kuyumva kimwe. Ati ni ikintu gikomeye cyane, ati biba bivuze ngo amateka tuyazi kimwe. Yavuze ko iyi raporo ari intambwe nziza kuko ibihugu byombi ngo bishobora kuba umubano uhamye, mu byo kubaka umubano uhamye ushingiye kuri raporo yagaragaje. Raporo y'abashakashatsi mu mateka ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi yatangiye gukorwaho kuva muri Mata 2019, yagaragaje ko iki gihugu cyagize uruhare rukomeye kandi ntagereranywa mu mugambi wo gucura no gushyira mu bikorwa jenoside. Iyi raporo amapaji 1222 yakozwe n'itsinda ry'abanyamateka 13 yashyikirijwe Perezida Emmanuel Macron ku itariki 26 Werurwe 2021. Raporo Declaire igaragaza neza ko ubutegetsi bwa Perezida François Mitterrand wayoboraga u Rwanda Ubufaransa mbere no mu gihe cya jenoside bwashyigikiye buhumyi umugambi wo kurimbura abatutsi ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ryawo. Mu butumwa yatanze ubwo yatangizaga icyumweru cy'icyunamo ku itariki ya 7 Mata 2021, Perezida Kagame yashimye ibyavuye muri raporo Declaire yakozwe na komisiyo yashyizweho na mugenzi w'Ubufaransa Emmanuel Macron ngo icukumbure uruhare rw'iki gihugu hagati y'umwaka wa 1990 n'umwaka wa 1994. Yagize ati twishimiye raporo, ati kuko ari intambwe y'ingenzi iganisha ku kumva ibintu kimwe uko byabaye. Ati bikwereka kandi ko hari ubushake yemwe mu buyobozi bw'Ubufaransa bashaka kugana imbere, ati kureba imbere, ati bajyana n'imyumvire ikwiriye byabaye. Ibyo turabishima. Ati tuzasaba ko iyo raporo itugeraho. Ati twarayumvise ko yasohotse kandi ni ikintu cyiza cyo gihe ritaramugeraho. Umukuru w'igihugu yavuze ko hari ibimenyetso byinshi cyane byerekanaga ko hari gutegura jenoside ariko byagiye byirengagizwa. Ati nyuma yo gusoma inyandiko zari zaragizwe ibanga kugeza ubu, iyi raporo ivuga ko Perezida Mitterrand n'abajyanama be ba hafi bari bazi ko jenoside yo kurimbura abatutsi yari irimo itegurwa n'inshuti za Mitterrand, François n'abajyanama be zo mu Rwanda. Ati nubwo ibyo yari abizi, Perezida Mitterrand yahisemo gukomeza gutera inkunga izo nshuti ze kuko yumvaga ko ari ngombwa kugira ngo Ubufaransa bukomeze kurinda inyungu za politike zabwo mu gihugu cy'u Rwanda. Urugendo rwa Declaire mu Rwanda rwabaye mu gihe Perezida Emmanuel Macron nawe yitegura gusura u Rwanda mu ruzinduko ruzaba urwa mbere yagiriye mu rw'imisozi igihumbi
biteganyijwe ko perezida w'ubufaransa Emmanuel Macron azagira uruzinduko mu Rwanda mu ntangiriro za Gicurasi rw'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ni urugendo ruzaba ari urwa mbere umukuru w'igihugu cy'ubufaransa uyu mukuru w'iki gihugu cy'ubufaransa arugendereye kuva mu myaka isaga 11 ubwo Nicolas Sarkozy yarusuraga muri 2010. Uru rugendo rurategurwa mu gihe perezida Kagame nawe yatumiye mu nama yiga kuzahura ubukungu bwa Afurika bwazahajwe n'icyorezo cya COVID-19 itegerejwe kubera mu Bufaransa ku itariki ya 18 Gicurasi 2021. Nyuma y'itangazwa rya raporo Declare, u Rwanda narwo rwahise rutegura gushyira hanze raporo yarwo ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside igomba gushyirwa hanze uyu munsi tariki ya 19 z'ukwezi kwa 2021.